Tunhai Pawl thar clean and green revolution to unikat san hi som pakwa in rin zandaria de chan ve hian zakatu creation center launch anita he hun hi clean and green revolution chairman Pilamal Somina kai shoya PC Lurin hun ser mangin Shankima secretary clean and green revolution in report sa pa Assistant Conservator of Forest Purongur and Hussein Urban Development Poverty Evolution and Changin Nulal rin tharin hun mangbok tin UDN PA sanitation expert Pawl ng tluangan zona le chana hun manga puje ke dong zual vice chairman clean and green revolution in lom thu sein he hun hi akharani he hun a hian tunlaya thalai influencer le youtuber te baka clean and green revolution atana min pe tam tak he hun a hian angkal khoma tunai chei hlo tak re eklang chungchang po sei howani a malak dan turte relin Mizorama thingphun hem ani dan turte le thingphun to sa te en kolani dan turte baka faina konga malak dan turte sei howare lani a World Environment Day juninga a loom turatan enga moza thingphun ni se anti a ama saberata an hian thing somnga clean and green revolution hian thingphun an tumbok ani